Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mwese nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi ni kuwa gatanu, ni tariki 30 Mutarama muri uyu mwaka w'2026. Ikaze kuri mwese makuru agezweho aya masaha, na makuru birumvikana agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubabwira ko muri Sange na Runingo haramukiye imirwano ikaze cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC, abarundi, wazarendo, abacanshuro. Hari imibare y'abagera kuri bangahe bamaze kwatakariza ubuzima. Imibare y'abarundi ndayifite, imibare ya wazarendo ndayifite, abacanshuro ndayifite, n'imibare myinshi cyane babapfuye bikomeye cyane. Ndaza kugaruka ku gitero cya FARDC bagabye mu isoko ya Sange, abantu bagera kuri 5 bamaze kuraswa. Turagerayo turebere hamwe uko ibintu byifashe. Makuru kandi turaza kubabwira yuko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bongeye kwisubiza pozero nyuma y'imirwano ikomeye cyane bahanganyemo na twirwaneho hakoreshejwe za drone. Ibi nabyo turaza kubigarukaho ku bugiye burambuye. Mu mujyi wa Uvira imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi bo ku ntare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni mu kibaya cya Rusizi. Turaza kunyarukira naho turebere hamwe uko ibintu byifashe. Ndaza kandi kukubwira yuko ahitwa Mutambara turaza kunyarukira naho tukarebera hamwe uko byifashe. Ni nyuma yuko hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi tugaruke ku nkuru yakomeje kugenda icicikana hirya no hino, bivuga ko inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasebiye leta y'u Rwanda ibihano, ndetse ikaba yatangaje n'impamvu yabyo. Ibi byose rero turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma niba turi kumwe rero nta kindi uraza gukora no kubinyereka no gukora like no gukora subscribe kuri wowe mushyashya, hanyuma kandi ukanatwandikira katubwira uti ndabakurikiye byaba nakarusho, katubwira uti mbakurikiye merere aha naha. Reka rero nizere ko meze neza, reka kandi nizere ko ubwo mwamaze kwakira ikaze. Hanyuma nanjye ibintu mbigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira amuraya amakuru ku buryo burambuye. Yes, hanyuma rero mwese muherereye, reka nongere mbahe ikaze. Nizere ko meze neza cyane. Abantu baherereye mu turere tugize intara y'Iburasirazuba mu Rwanda mbahaye ikaze. Abari mu turere tugize intara y'Amajyaruguru mu Rwanda ndabizi mudukurikira muri benshi, namwe mbahaye ikaze. Abadukurikira muri mu Majyaruguru, abadukurikira muri mu Burengerazuba, abadukurikira muri mu Majyepfo, abadukurikira muri mu turere tugize umujyi wa Kigali mu Rwanda, mwese mbahaye ikaze. Abantu badukurikira muherereye muri za Bunagana mumeze mute? Abadukurikira bari Kisangani, abadukurikira bari Masisi, abadukurikira muri Igoma, namwe mbahaye ikaze. Abantu badukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi yo za Cibitoke mumeze mute? Yo ku Muhingamo bameze mute? Mwese n'abari Bujumbura mbahaye ikaze. Hanyuma bari mu gihugu cy'Ubugande, bari muri Kenya, bari muri Tanzania, bari muri Sudani, abari muri Malawi, abari muri Zambia, bari muri Mozambique, mwese ikaze.
abantu rero namwe mudukurikira muri leta zunze ubumwe za Amerika ntago twabibagirwa, reka namwe tubahe ikaze. Abadukunda cyane muherereye muri Canada, badukurikira cyane muri mu Buholandi, abari mu Bubiligi no mu Bufaransa, namwe mbahaye ikaze. Nitwa Mukada, hani kwibendera TV. Reka atwanzike ku buryo burambuye n'aya makuru. Ndongera kukwibutsa gukora like niba wamaze kugera hano, ndakwibutsa kandi gukora subscribe niba ari ubwo bwa mbere ugeze hano. Abantu bashyashya cyangwa se abantu musanzwe hano ariko mutari mwakora subscribe, ndongera kubibutsa ni munkorere subscribe, muraza kuba mugize neza nibura aba subscribers 1000. Ndifuza kuza gusohoka muri studio muri aya makuru mwamaze kugenda munterekeraho, kandi muraza kuba mugize neza cyane. Reka twanzike n'aya makuru. Muri Sange Runingo haramutse imirwano ikaze cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarundi n'abacanshuro na Wazalendo bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse na FARDC. Abarundi bagera kuri 17 kugeza ubu tuvugana bamaze gutakariza ubuzima muri iyi mirwano. Wazalendo 20 tayari bamaze gutakaza ubuzima muri iyi mirwano. Abacanshuro bagera kuri 7 nabo barashwe. N'urugamba rukomeye cyane rwaramutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho imirwano ikaze cyane n'ubundi yongeye kuramuka ihanganisha abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo harimo n'abacanshuro ndetse n'abarundi. Hanyuma iyi mirwano ikaba yaramukiye mu bice bya Sange na Runingo, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, iyi mirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo. Nanone kugeza ubu ngubu amakuru akavuga yuko hatari hagaruka umutekano. Ni imirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje, amasasu akaba yumvikanye n'ubundi ari menshi kandi aremereye, bigatuma abaturage rero bongera kugira ihungabana n'umutekano mukeya. Benshi biravuga ko bamaze guhunga ingo zabo bakajya kwikinga mu mashyamba no mu bice byegereye ahangaha. Bivuga ko byo birimo umutekano. Ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi zari zifatanyije na FARDC, abasirikare bazo 17 barasiwe muri iyi mirwano. Abagera kuri 6 bakaba ngo bakomeretse bikomeye, mu gihe abagera kuri 11 bose bahasize ubuzima. Mu bijyanye no ku ruhande rwa Wazalendo, abagera kuri 20 bose barashwe. Imibare y'abahitanywe n'iyo mirwano ikaba ivuga ko ishobora no kuza kwiyongera bitewe nuko bamwe mu bakomeretse ngo bakomeretse bikabije cyane. Kugeza ubu kandi biravuga ko abacanshuro bagera kuri 7 nabo barasiwe muri iyi mirwano. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba byongeye kuzamba no gutuma imirwano muri ibi bice ikomera cyane. Amakuru avuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo bagabye ibitero. Aba baturage bo muri Sange na Runingo bavuga ko ubuzima bwahagaze burundu kugeza ubu ngubu. Amashuri n'amaduka ngo ntago byigeze bifungura, ingendo ngo zahagaze, naho serivisi zisanzwe ngo ntiziri gutangwa. Abenshi bakaba bamaze guhunga nk'uko n'ubundi haruguru twa tumaze kubigarukaho. Kugeza ubu impande zombi zihanganye, no kuvuga izo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ntago bari bava kwizima, bose baracyakomeje kurasana. Amakuru akavuga yuko n'ubundi imirwano yongeye kugaragaramo intwaro zikomeye cyane. Reka atukira ahangaha,
duhite tunyarukira no ku mirwano igaruka ku gitero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. FARDC bagabye mu gitondo cya kare kuri uyu munsi ni Sange, akaba ari igitero bagabye mu gace kagombaga kuberamo isoko. uko nari maze kubibabwira rero bikaba byaje gutuma ibikorwa byose bihagarara. umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 urashinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC kugaba igitero cy'iterabwoba ku isoko rya Sange riherereye muri teritwari ya Uvira, hagapfa abantu bagera kuri 5 abasivile. ni ibintu bivuga yuko byabaye ku mugoroba watambutse ubwo muri risoko hagabwe igitero hakoreshejwe grenade kikagabwa na FARDC nk'uko barwanya ibintare za Sarambwe babyemeza abiciye ku muvugizi wabo yitwa Lawrence Kanyuka. aha bwana Kanyuka agira ati ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 29 Mutarama muri uyu mwaka ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye igitero cy'iterabwoba ndengakamere mu isoko rya Sange. grenade ikaba yaratewe nkana rwagati mu baturage b'abasivile, yica inzirakarengane z'abaturage bagera kuri 5 harimo abagore n'abandi benshi bakomeretse. Bwana Kanyuka akabavuga yuko iki gitero kigomba guhorerwa byanze bikunze. Alliance Fleuve Congo mama 23 yavuze ko iki gikorwa ari icyaha gikomeye ndetse kikaba kinyuranyije cyane n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Alliance Fleuve Congo mama 23 yaboneyeho kumenyesha umuryango mpuzamahanga n'abanyekongo bose muri rusange ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje guhonyora uburenganzira bwa muntu mu buryo bukomeye buteguwe kandi bugambiriwe ndetse no kwica agahenge. Alliance Fleuve Congo mama 23 iravuga ko kugira ngo Kinshasa ihishe ibyo byaha inakumire ikurikiranwa ryabyo yafashe icyemezo cyo gukupa internet mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. kugeza ubu mu mujyi wa Uvira na internet iharangwa habe na busa. Alliance Fleuve Congo mama 23 rero ikaba yamagana ku buryo bukomeye ibikorwa by'iterabwoba, ibyaha n'ubugizi bwa nabi, igashimangira ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bugomba kubyirengera no kubyishyura. igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi FDNB amakuru aravuga ko bisubije ibice bya Poezero nyuma yo guhangana na twirwaneho hakoreshejwe drone, bikaza kurangira rero ngo ibi bice babyisubije. ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi biravuga ko gisubije agace ka Poezero gaherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kukambura umutwe twirwaneho wari umaze ibyumweru bigera kuri 2 ukagenzura. ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 29 Mutarama muri uyu mwaka nibwo FARDC ifatanyije n'ingabo z'abarundi Wazalendo ndetse n'abandi bafatanya bivugwa ko bisubije aka gace k'ingenzi nyuma y'imirwano karahabutaka yahanganishije abarwanyi n'abarwanyi batwirwaneho. amakuru yemezwa na Maître Moise Nyarugabo maze igihe atabariza abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge aravuga ko imirwano y'ejo kuwa kane ingabo za Kinshasa zayifashijwemo na drone 6 zari zigabanyije mu matsinda 2. uyu avuga ko iyo tsinda rimwe rya drone 3 ryabaga riri kurasa, irindi ryabaga ryagiye mu birindiro gupakira ibisasu bishya.
n'urugamba rwari rukomeye kandi rwari ruremereye. Yavuze ko muri rusange ibisasu 34 byose ari byo ziriya drone zarashe ku munsi w'ejo kuwa kane Metere Nyarugabo, kandi yemeje ko imirwano yasize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zisubije P0 yari irimo ingabo nyinshi cyane zirimo abacanshuro n'abazungu zirimo abacanshuro b'abazungu n'abasirikare bo mu mutwe kabuhariwe w'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zizwi nka Hibu. Ibi twabigarutseho mu makuru yacu abanza tubabwira yuko hitabajwe uyu mutwe ukomeye cyane ngo witwa Hibu wo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu ngubu nubwo amakuru avuga ko iyi P0 yamaze kongera kwisubizwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, yaba uruhande rwa leta ya Kongo yaba ku ruhande rwa twirwaneho, nta n'uyu n'umwe wari wasohora itangazo ngo avuge avuge ibyavuye muri iyi mirwano, niba hari abayitakarijemo ubuzima, niba hari abayikomerekeyemo, ibi byose bikaba bikiri ubwiru. Kugeza ubu ngubu nubwo dukomeza kubakurikiranira amakuru, ubwo biracyameze gutyo. Reka duhite twerekeza mu mujyi wa Uvira tubabwire ko hongeye kuramuka imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ni mu kibaya cya Rusizi. Kuri uyu wa gatanu habayeho kongera gukozanyaho hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni FARDC ishyigikiwe na Wazalendo, akaba ari ugukozanyaho kongeye kubera mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane ahitwa Ikanga, ahitwa Rugeje, ndetse no aha hose ni muri groupement ya Kigoma muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru aturuka mu nzego zibanze z'ubuyobozi yabitangaza ngo abasivile bagera kuri 3 baguye muri iyi mirwano. Amakuru akomeza avuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi aha muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru aturuka muri societe civile aha muri ibice bitangaza ngo humvikanye imirwano ikomeye cyane itarigeze ibaho mu bihe biheruka, aho n'ubundi ngo hakoreshejwe amasasu y'intwaro ziremereye. Biravuga ko ngo hari n'amabombe yagerageje gukoreshwa muri iyi mirwano. Ibi ibintu bikaba bikomeje gukomera rero muri ibice. Kugeza ubu ngubu ntago hari hagaruka ituze, nubwo bivugwa yuko imirwano ishobora kuba yagabanutse, ariko amakuru aravuga yuko ituze ritari ryagabanuka, ituze ritari ryagaruka. Ahitwa Mutambara byifashe gute? Kugeza ubu ngubu aka gace kamaze iminsi kaberamo imirwano ikomeye cyane, akaba rero ari inyuma y'iminsi myinshi y'imirwano ikomeye yaranzwe n'amasasu y'intwaro zikaze n'iziremereye. N'imirwano yatangiye kuva ku waga, n'imirwano bivuga yuko ngo imaze iminsi. Kuri uyu wa gatanu tariki 30 z'uku kwezi rero byifashe gute? Amakuru aravuga ko mu bice byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, noneho ubu ngo hagarutse agahenge mu mirwano yari maze iminsi habera ihanganishije umutwe wa twirwaneho n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko kuva mu rukerere rwo kuri uyu wa gatanu humvikanye ituze ugereranyije n'indi minsi ishize, aho imirwano yahuzaga ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bari kumwe n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR bahanganaga anatwirwaneho. Kugeza ubu rero bikaba bivuga ko aha ngo hongeye kugaruka ituze.
iyi mirwano yatangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru, by'umwihariko ku mugoroba wo kuwa mbere nibwo urugamba rwatangiye gukomera cyane muri ibi bice, akaba n'ubundi ibintu byari bimaze iminsi bimeze nabi cyane. Reka twerekeze muri ya nkuru yindi nababwiye turi buze gusasaho akarago. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasabira Leta y'u Rwanda ibihano ndetse ikavuga n'impamvu. Ese muracyahari cyangwa bimeze gute? Reka nongere mbibutse ko turi ku Ibendera TV, turi mu makuru agenda agaruka ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko birumvikana tukanyuzamo hirya no hino tukagaruka no ku yandi makuru. Reka nongere wibutse gukora like niba wamaze kugera hano, nongere wibutse kandi gukora subscribe niba uri mushya. Reka rero nkubwire yuko kugeza ubu ibintu byamaze kuzamba no gukomera. Hashize hafi amezi agera kuri 2 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize uruhare mu isinywa y'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington, ariko ku butaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano iracyakomeje, ibintu bikomeje gutera impungenge mu bya politike mpuzamahanga. Abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero baragaragaza ko nubwo hari intambwe zimwe zivugwa mu gushyira mu bikorwa ayo masezerano, ngo haracyari icyuho kinini mu guhindura uko ibintu byifashe mu by'umutekano. Ibi byatumye bamwe muri bo basaba ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buyobowe na Perezida Donald Trump gusuzuma uko hashyirwaho ibihano bishya ku Rwanda rushinjwa ngo gukomeza gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe muri aba badepite barabivuga gute? Hari uwitwa Sarah Trutimani, akaba ari umuyobozi wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe akarere ka Afurika yo hagati. Uyu nawe yagize icyo atangaza. Uyu akaba yatangaje ko Amerika itarafunga umuryango ku mahitamo yose ashoboka, aho yagize ati turacyakomeje kugumana amahitamo yose ku meza mu rwego rwo gushishikariza impinduka mu myitwarire no gusaba u Rwanda kubahiriza inshingano rwasinye mu masezerano ya Washington. Aya magambo agaragaza ko Washington ikomeje gukurikiranira hafi imyitwarire ya Kigali, by'umwihariko ku kibazo cy'umutekano muke ngo umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande hari impinduka ngo zagaragaye mu rwego rw'ubuyobozi bukurikirana dosiye y'umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko uwitwa Masadi Burosi atakiriwe ukurikirana iki kibazo by'umwihariko, ahubwo ngo ibi bikaba byarashyizwe mu nshingano za J.D. Vance, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bishobora gusobanura ihinduka mu buryo Amerika izajya yitwara no mu ngamba zishobora gufatwa mu minsi iri imbere. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ikaba ivuga yuko isabira Leta y'u Rwanda ngo ibihano, ngo ikabashinja yuko ngo baba aribo bari inyuma y'imirwano ikomeje kugenda ikaza intera hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Nyamara ariko Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ivuga yuko ibyo gufasha abarwanyi b'intare za Sarambwe ntaho bihuriye,
nubwo mu minsi mike iherutse abarwanyi bo ku ruhande rwa M23 Ambasaderi Matilde Mukantabana yavuze ko ngo hari uburyo bafite aho abahurira n'abarwanyi ibintare za Sarambwe. Ibintu rero bikaba bikomeje kuzamba no gukomera mu rwego mpuzamahanga bijyanye n'imirwano ikomeje kuhindura isura umunsi ku munsi muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nongere mbabwire yuko aha ari kwibendera TV. Niba wageze hano nyemerera unkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Nitwa Mukada, reka rero mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru, hanyuma nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubana namwe, gahunda za Ibendera TV zirakomeza.